Nani musese mwendwani ibinda yengi isio na yadhimendi ukethia na kudhocha imwe kwa imwe nthini wa mbunge ya Cheni TV ilikana kanani vavala twitha twikunikila na kudhuima ndongo isitu tujeisia kana amwe kati wa mawathala twathiwe ni atongo imaitu tina mamina kwa saivela sikivuthukanganio kwi mwakani wa 2013 ni mavikiie kumeanise ilikana kana ibinda ni vikie na bati ala oilungu ya mithenya 38 iyo yokani kana isesa ye mwanya vikie kutoyo kwi matuku 8 Mwini wa 8 mwaka nu wa 2017 ya ukuni wa kura Valenti twende na udhuthia nthini kana mevikia kujumila kwa wingi na kutoa iseseso ye kwanzia ya mugo. Kiyo ni chao munde tuinake bwana Jafeth Kaluyu umwe kati wa ateti kau talama minete kuyumbania na kujukile na makasia nimekwidhiwa majukitia ivela seki vathukangani naende. Karibu sana mheshimiwa watuelesie wina woni mo kwa Kalimande ino ya Kenya. Ila tunene yulu wa Jafeth Kaluyu no. Be ni mubea nundua kumbitikilia wise kwithia nina kethania kuno katika Cheni TV ino tie ubinda ya kwa yambe kwithia ni Cheni TV na andu alama siaisie program hini na mukethia ukamba uonze vala mwi na nina Mweu mwingi nundu wa kwithia bano TV program hini no bunge ya Cheni karibu sana. Thank you so much. Na you isito ya kwa definitely ilaidhia katika ballot ni Dr. Jafeth Kaluyu na ni presidential candidates Kenya 2017 na ikuli yaku ni Dr. Jafeth Kaluyu no. Dr. Kaluyu nye na siaiwe kirunguni kana kitui central pando beta wa kakuni bakubine toleka changwithia constituency na ni ivinda ya kwa yambe kana mesili ya makwa ni munini ni kulilika na ivinda ya kwa ilane yawa na umau wakwa tuyithia mbui na ng'ombe na ndoto siakwa ni munini nenda nithiwe to mau wakwa nithie na mbui mingi ng'ombe mbingi na ngutwa usini nikenda nikona ni undu nania indo na ngwiwa Mweu mwingi wia wa kusemba kata Musumbi wa Kenya kana kuthi kwa masomo ala maingi Ulaya ndiae nitoma kuisilia nundu ndoto siakwa siana au lakini nende ya kuyana nethia ndoto siakwa siai nini na siai nene nesa kwa unaanzia kwenda maundu ala manene na mina secondary school na imu naendie Katulani primary school na nauma Katulani na St. Charles Wanga na mina secondary na high school na Ulaya specifically kana United States America vela mwita just America na so manye ni undu twa na so mendiswe katika values siakwa na thingizwe na isema kwa wise kwithia ni laidi tonenga ndaya na kwithukisia na kuthukuma muno ni kenda maundu makwa methia mema seo na endesia na uthinguzu na noza bachelor's degree in finance and economics kana maundu ma biashara na maundu maingi na noza master's degree ila degree ya Kelly Kuma NJIT naone thea na maundu ma biasala na ma kimbesa finance and economics na umabau na thimi yake 5.5 medical school kana school ya uiti na kwithia na kumana maundu mautheu na specialize na kana nethia nizomea maundu meta wa research kana mandi wandawa no theu kana research and policy health research and policy na specifically na nethia na thingi ya ngalikoni ya HIV na nekie maundwasu kati ngalikoni ya Kenya na umabuna so na thukuma miaka thanza to Wall Street kundu kukula kwithia kwina maundu manene maingi methia mena ibutha inene kana high competition na win awards na sinda medinzi of fulani nundu ni wa Kenya meka na represent ya ndi ya kwanesa na twika university dean oundu withia na madins va university ya Nairobi na imbi wana degree yaku ni professor
na also naandika mabuku fulani ninaandikite mabuku fulani na also nithi our TV na radio show host Washington DC ni ndanambo twika Quran kana kusemba ibutha ya Musumbi wa Kenya nithi naandikite mabuku na radio show host we eat our Voice of Diaspora na Cast TV International wa Washington DC kilungu chakwa cha radio kita wa WOL 1450 Washington DC kunye ni va Kenya ni tunga ila na some this wengu kuila si atewe ideka si atewe ngombe si atewe nundu wakwa nina ili tosio kabandi ya Kenya niko atane na NND nikienda nitunga umanyula na kwatie nindi sianda na ninguiwa nino thingu kana ninguveta kilungu cha president wa Kenya Bwana Japheth Kaluyu Ekatuke tuambise banzo jimbele. Yes. Uungamite na chama kiba. Ni independent presidential candidate kana ninyoka. Niki unamuye chama kana kuungama winyoka. Ni weka ningovundize kikamba. Na gitumi kila na ungamie ninyoka ndinambililia kuungama ni weka iyo. Na ambililia kuungama ni weka pakubi mwaka na nusu modelu. No kie kunomi yake 5 wendo manani chao ni ndoto miao Kenya medhiana sio ni matatwa mao ni mathina mao. Lakini nedhia noko sensi ya madhayu mo nuwe sio ndo vekiwe moka ma sensi ya thayu wakwa. Ndoto siakwa siatuika sio mathina mo matuika makwa na matatwa twakomania na twambililie chalo nikenda tuthitwanzi kwikata kusenzia ndino tuibamwe na nona myake elimithelu undu siama sia kunawea ukola wa nomination mundu aikengwa eta uombesa ikibu kiwa mundu ethiana chama fulani eka kuiva mwene chama mbesa ndusemba wale akuiva wilio nominatiwa kumyake elini na make judgment pekindu kita wa uyendo rani kana wisemba ta Musumbi pekindu kita wa judgment nyenethiwe na judgment pasa none basa kana maundwano mathina ma Kenya maitona kwetela nomination yokora kana kuikaniono na this ni number 1 ya president yeyote ni good judgment na 2 years ago ndia kulia chama ndia di kunena na anduma chama nikienda ninengwe position kana mwana fulani nisembe neki ye decision na sia mathina la ni sia isi ni ma Kenya na ni Mungu yukwikata kukwithia ni na nenga ne mosungi mo na mbililie ni independent candidate na ninye ula original independent candidate kwambia mwambio ange mana senzisie moka malika ola malika kwikata malika ilaita wa mutegoni leo nengo nomination thata tuika independent ndia thata ni original independent candidate nukite kwikata kusolve mathina ma Kenya kuni kwa sekana ateti alangi meyungametie mo ene maatie makinya mako andwala maatie makina mako nundu ni monie wendo so kukunenga ne mosongio mama thinala twina mo no ngina withie winda mutwe museo mesilia sawa logic nzeo na mona ila sindu none basa moko likola mutengoni matia makina makwa nikenda wize kwithia tiva mwe katika kwikata kusolve no kwiza kwithia amwe manama niye later methia siama sianzi kwithia sina tukora na sindu mbingi na mati ya makina makwa na judgment ya enzeo na niwongu kuliene ma Kenya enenzi ma Kenya masisi mundula wina mesili ya maseo na ndanambililieyo na nisilia ninye munduzu nundu niva nunduwa tusioke kwaku yes ndini otongo yula ibobo niba ukona bem na mawombo kukiasi utwana kwa sekana umundi ningukila na ningwite kibila kicho umundi ngukila lakini ndikukila umundi naambie kukila tene kila cha atumiswe ni ambililia chalo chakwa kuthi kusenzia maundwala mende ni na ilungu danza tu nye ndiyo la mundu wakwazia ni na ilungi tano siani woko kumwe nigendota le izu ni zindu zia consulting na uyambililia kutatithia maundu mani yesindu itano kana woko kumwe ni na dhanza tu kindu chambe ni kwithia na ila tuita thowa wa maisha meyulu muno nduthowa mutu kibuki na thina uiti nove wina problem bingi isuki sungu ita what the cost of living is too high kwa unika thesia ngalama ya thayo ngalama ya thayo nuambundi zia kikamba nesangavu lakini netuuthi muno netuuthi mbe namba ile ni kwisa kwithia
andu ma youth by employment sawa ya andu mamwika na andu mekane na mchezo excess kana ngui mbingi na siana nundu umunde tuikala maisha la masovizwe na ithe maitu na umau maitu tuikala maisha la tusovetie youth nongina chundu witu nao oyu no mpaka tusovye maisha ala mampaya mbe nikienda andu azuma kekala neza na youth ni bakuvi 70% kana ilungu mwonza kwa yana sia ndino na twa leo mabundi ya nesa values na kumanenge wea ibetisioni siukite siana nisiukite ni ku sentence families wize kwithia nisieka hata nisianzi yothi na maisha mokite kunenda kukosa mipango ela yani ni create chao mawea na kamba ningu matavya ando ingi methi mayase ningu create wea uhuru ningu create wea Raila ningu create wea ando ange uni na pe ando ange mwonza be ndida be wanaina ndiku single out honorable Raila kana honorable Kenyatta ni manenge ndenda yana ningu rizone na zindu ya mthembozu lakini be nina na wamakwa katika nzisi olaya na makamba ni alama investment tu ina mo tukasovya 2 mile radius kila katika ward 2 mile radius ya cyber technology wize kwithia nuto na cooperate computer na andumanda diaspora mayuka mwithi nitwa mwiti sia wea 40,000 ngili miongwena ya ndwala tutumia katika nziezu ni mome Kenya India katika asinduo hizu ni milioni 5 na siana situ ni mboi youth ni mato na weyono na ni ready kuthesia unemployment kana with and matena we are between 40 to 60% na ni very confident na nengwe tongoi within 1 to 2 years nika thesia unemployment na youth makethia matatona kuisa kwithia me na ukora wako uti ukora lakini ni kutume wanai kuize kwithia no unengwe mbeza wike kindu chokora kana utwike nguni ya mundu youth ne tu madhasia wize kwithia ni masia sembe kindu cha katatu ona ngakasovya mawiyano no kethia muhino manie mudhuku mata nundu sinduini sindu sia yulu tiwa serikali yakwa ikanengane free skills training kana youth wize kwithia peki lungu sia mbesa ila sio kana ningutabya bala mbesa ikauma wize kwithia andu ni manengwe umanyula wailite basic na ngubingwa sindu sita wa community resource centers kana pandu pa kumanza uvo wendo twika masonry kana weto twika carpenter wiwa pe andu mendete carpenter tiwi ya muthuku pe andu mawendete ukiwa ni sukulu eno ya mbilili ya September ningili 40 withi no wisile kana no te ngombe yaku na syllabus yo ibwano na wendo mina penzi asio mina this and siana sia university sia uma sikoka kuvuko maweyosu na no kindu cheap na no kindu throughout the country umani izu no sindu basic sito na kuunga miwani serikali yakwa number 4 taxes kuiva koti yandu maivie koti ngina maumuka buya wingi koti nuwa ingivie nye ningwikia mpesa sia enendi ma Kenya simu bukoni wo nimesi undu utumia nundu mauma sia koti na wabika bailo yukiwa koti niwiwe naume namo ni modhina ugiria bai mbemba bai liu naombeza uwa siwa nandu nisembizwe na sio andu ni maki masumba na mayuka utuona na maprado makilile kuja yani na helicopter yumero tabiata na otu kiwa no meki hata mosi ilambeza so tukoza taxes to this year tutungia NND na nundu tutungia NND na twa matungia makanzi ya kwika methe ya mapo wa manene nundu mwina mbeza mbingi muka afford sindu mbingi muka afford sindu sia kwika mawea namba 5 nye ona taxes peke ndo natia nikathesia sia individuals andu mundu mwene nikathesia taxes sia ana biashara mwenyewe wize kwithia andu amo semba kuusiti masemba nitwe nasikali kindu cheuni tumina nundu andu asu ni veti maingi ni veti iveti isu siendo dhukuma nundu amume ma dhukumie na liuti mwanu mbeza timbe yanu ni mo dhukuma indi ni mo dhina mayosa tumaembe kana tuliluma kate na nikenda matethesi family nikenda wize kwithia ni makwata na metethesi ya mume wa ukona kanzu isemba nitie na mo ikiendo maumisi ya taxis andu asu tukama inua juu wize kwithia taxis
isio ni sawa na pe Ukambani lengi sia businesses tukamba to business tulato nini kenda to mainwe ni tu engine ya Kenya tukamba bese taxes na investments ila mbingi sumiten this sianda ona sio tukamba nenge incentives nenge ndatikemwe nengo mina ndatikemwe youth company twa employ kana manenge we are youth alama tena we are kana homeless makama nengo tax back kuma kwa serikali wize kwithia ni manengo incentives ya government namba 5 ninyo mwisho wa corruption ndimbilongea ndidiria kundu kwa kateo ndiye mundu ni interest groups ndimbilongea to any groups ila si the asitenda maundu ma contractors nyeni some sindu sita pwanu na ebe mundu kwisilia kana kuimagine kuyambeza sia Kenya ki taxes anzi yekoba hiyo nundu navi kavu new sheriff is town tukamu nengo na mbeza sia kuinuka nundu ni makosa sindu sia NMB medina na wisembia endi undu kuisiliata it's just even values themselves tinze kindu cha mwisho nikaenda ngulia makulia longula sia ni diaspora diaspora ndo ala mendiensi sianza nitukwenda maete kumani wo ku kila diaspora person ena youth kumi ukumabundi sia values ukumabundi sia nidhamu ila mwita yake Kiswahili nidhamu neema coach onetha netu ni aume nyeni tuye diaspora pakube miaka miongweli ni sinema kwenda kukuna wiyosu na nitu manenge mwanosu masioke moke ona mai kalandi sianda withie ni momo mentua wandu nyeni radio na TV show host no ni komendwe undu direction ya this industry itono the ilani na kuna we wa muthembozu inyo katika expertise yo ko ni tumwete omani na tuitu kwanda nenu na ilambeza si ukakuma kwa diaspora ukithia ni mwa enjoy na nenzio ilunguzu itanza tu ni ready for duty ni meta bandilisha philosophy kana kusensia message na enendo ithemi kwa dinambe. Asante sana mheshimiwa. Thank you. Ni watu tabia maundu maseo. Yes. Na watu unduambe watu ya kananu hithi wa ukitana na thina wa mawia vande ya Kenya. Yes. Itu seti ya mwika onde matonya kia niandino ilasi. Yes. Ni kwa cha mwia lama na inengo siki badukanga ni ukethia mundu ni musisi okethia no tono thauka mubila kwanzia nzeo muno na athi ba kilasi no ithi aba ikindo kwa. Yes. Namo andwa mamuthemba to. Yes. Umabangile bande ino obuku. We ikulio isuni seona ene mamwika nyeni eta wa youth president na andwa inge na pe muthemba katika Kenya kwisilia kisomo nocho na ni ngumena kwithia nitona kwiandu ma Kenya kana kisomo ticho kichoka no ngina mwelewe sindu sia muthembozu onateka kwithia andu ma muvila pe sindu sita one disability pe andu ingi meta one disability na nitwalite kuma embrace wize kwithia na klasi ni mayoza akindu in fact tu school unaona atu endo kumavutia lakini ukithia mundu ena kan disability kama themba ukithia timu hii klasi ni mundu wa muvila maundu asu tukama pingwe ya maundu asu na tuima manzi ya kuyandisi anda undu matona kwithia matona ona koswa kukimuvila na maisuvia musi nundu at the end of the day ukesilia kisomo nicho suvia matayo maitu na ugethi otona kwa kuandika mundu tono kwika sindu isu cia masomo na wina mbesa na nupumia bandu bangi ukasuvika andwasu disability na ona andu ala matena disability mata kose hesabu neza tukama suvia wize kwithia tukama kulasia wenda kwithia wipa na tuima manenge muviosu na muviosu tuiyo finance na tuiyo twaya nambe in youth I will be your president na nekethia Musumbi wenu museo nye ndikwenda mbesa ndikwenda siitwa ndikwenda fame yoyote ni mwandiki na nini kite maundu maingi nye ni vano kwa kindu kimwe kusensia mathayu manu na ndina kindu kingi kwenda. Thank you sana. Tusi wako ingi oba nitu isikana kwi group ya andu atatu kwi ya muika kwi ya anau na kwi ya maitu na bani go watalila yulu wa muika meoka na mo wa maitu na anau umabangileta you are maitu na anau kwanza andu azuni moto induilane nange kwanza nundu youth nenda kumasubia nina masubia nundu ningwendo muone dia kana mono mali te kwike effort fulani ndugezilia kana makanenga we youth bala mwe mumane katika serikali ya kwatia ni kama monenga izindu
no ngidhane numwike effort no mbakatu ilika katika trenches with him in a party ya kupull inyunze tukavo kuma mwene kama tavya undu mu bokuma paingwa cha kunengwe sindu sia amana is worth what it is zero nundo ni cha amana I actually pengulubu ya 51 to 56 yolilwe nando 51 about to 59 andwazu keza kwithia ni mabukumite lakini ni modhina andwazu makavito kabwa nundu mena siana nisiendete secondary school imwe na ile na school kewa primary school ni abadei lakini teen day wita so parent fund ukedwa sindu mbinge lakini ni masukumitwe pyu na ukila se wapi kapu ndungama nundu notozi wendete walika nomba ko ina kihusiana nisi isukulu nukinuiti twe liu na nduleo mabata liu kwi wakimuthe apa yando mesi la sio boa muthembosu asiai makokila wize kwithia ni manengwe miana ila ya elite like ya sala miana ya maskulu ni matezwa mathoa thoa wa school ukethiwa purely truly financed nundu tukethia na mbeza twamino kora wa corruption tukethia na mbeza enough wize kwithia parents siku itie chao secretary yako parents siku itasia mbeza kuma primary school to secondary you asiai pe ngarama ila menasio nisio tu sisi atutezi sia skulu sia maliu sia siana na mesio kama nengwe miana ethani makwendo thukuma manengwe mawiyala matono thukuma na kupingwa nduka na mainengwe tu maindometu tu ngwita small business administration loans uize kwithia no mabingwe kabia sala kala makwe na nimeyokilia gulubu lango serikali yote duniani itasubea andwalako ni serikali basically ya mana nundu andwasu ni motu kinite mwongo ni mo makite ni mo matusubite no kevya na kivudya andwazu na nukumania nundu kikamba beke ndukita wakumania ndo ni mo matwaki na itu yuko tuimavudya na ni mo matu yema tunenga ndo andwazu makanenga weke ndukita wa social security makanenga wenda wanzeo na uinti no theun mayuko ubundi yosindu ila maelite pe andu makuwa bezindu mawoma likanda ya beats high blood pressure pe andu mekalana mo na makwatwa ni mutwe makiwo makome kuunti kasuvya andwala kunyinyo mbeba la mwi ukamba wote mwisi kana na tuika Musumbi na mwangu atakuoko na mwangu atambau pa ula mchezo wako tuika nitu kwavo sindu miaka 5 miaka 20 miaka 10 30 usuwithelela pa nundu maundwala twaweta tukeka na andwala matuye matwatha sindu na mesi okavo miaka 5 mayuko twavo ila sindu indiko matutuza andiata nye ni bani mwana wenu ni motavya kana mwanuba mwangu atambau maundu menu tukasovya na nyene ndakutukumanesa after time umwe mungumye lakini ni bani soti ndi mpesa sia mundu ngwenda ko mheshimiwa tusioka kwa kwingi nitwithi tuona amwe kati wa tongo yela mayokilete ku TV la sia usumbe kwimuthanani wa mundi baada enethi maundu kauta ndio tunga ngalikoni ya kisomo ngwata ni anasa yithi twendekethia neka sia kana yabiki ya kosa utongo itina matuku na maini wana na makanu wangile na 11 Mwei wa nano suma minosa kuo kisomo kikabikia kwithwa kichama na kuma primary nginya secondary na yo jubilee yetu ya sia kana ya mina ko sotongo iyo mwaka ni wangili na 18 kisomo ikabikia kuthesha kuma cha primary nginya cha secondary ni kana ithie ni cha bikia kwithwa kichama na kisomo nacho ukibangilita kisomo actually monde meweta sindu nesa twasi kuweta lakini tunene twithi na uwo twinena maundu na tutonoma na mundu nukuweta uwo ata mundu ethia atwie na ndiweta maziro nye etho tuyotwa tha kindu kiu mwiziki we undoma kuthia wi young lakini zindu izu tutuyetwa tha wa miaka 5 miaka 10 20 25 30 no the same people matuye katika chao utongoi na yuma yuka bano yunindi monie chao nindi monie cheni matuye yui ningu mwatho kisomo inginesa you record ya mundu etho tuyotwa thau na andwala me utongo matuye utongo ini ala twizinesa nguluwizi yonde mena miaka bakubi maneli ya experience bakubi miaka maneli experience me combined
me combined wongela ya angania miaka miongo 3 miaka miongo 2 ndio na akone ni ya mundu weka aye ba mundu weka la miaka maneli lakini combined on deck na not wongela ni unundu miaka ezu ya kuino unezi lazia miaka 30 miaka 15 miaka 20 maundu ala mailite I were you need after miaka 30 nundu uko tuta byo ulondu na wite you in ngumini you know on after miaka 30 yotongo yi ndurona kwithia matuku ma generation yaku ya bitukie nuwezi undu kweka ethani wanengi mwana na mwana angania why wo izukulu wa leo di miaka yaku ya beta nuwezi undu undili ana consequences ko nitu kulia generation ino inengwe mwana itwae country kana itwae nation yo ndi ngalikwela makwenda na speedi la makwenda na ememitwa kula makwenda ni matonda kujya mata kwendo mitwa aguma kwendo matwa nundu nguluwizu ni generation nyingine matonda kujya mata kuelewa in generation lakini tuima kulia kwa ndaya na tuyu mamena tukasubia ndwasu na tuitumia umani wo nundu no make ite biti makamana kindu tiwa lakini tukatumia umani wo tukamasubia nye tukamanenge ndaya ninengete Raila ndaya mbingi ninengete Kenyatta ndaya mbingi Kalonzo ni brother wakwa ni munengete ndaya mbingi tukathukuma imwe ona in fact ona twazi ni moma asinda nyengame mipango yako ena bwano ekatu ikalenzi to sisiondo tukwendea nundu umivani ni beyond August 8 umivani walite kwithia wende nambe nundu ethani ni silije kutongozia ti kutongozia omunde na within after August kutongozia ni permanent waziawa zao ya nzamba mutongo ni permanent tuzoko kwa ni maundu mevala kwithoma nengete uito thini wa utongo iwaku bandu ba ilungu ya midena miongo kenda mandwala ni nengete youth kendo chambe ni youth yuthi mayena wea na yu pai kindu kithuku kana kila kigamba twazi yake tumanu uka leo nenge yuthi wea na nandu ala mena akili ya madhanu kamaraka madhanu kazu muono matume kwanza yanzeo kana makatume wa kwanza yanzuku nitwalite kwithia twi na makini withia nitwa nenge youth right direction na twa makipu busy kwanza wize kwithia nitwa manenge mwana wa ponania ujuzi wo KICC utuika ya mbundi zike kamba ni sawa lakini utuiko zuonze so 90 days nenda wise kwithia ni nandia mwelekeo towards kana ula wangie kutila maana employment nundu kamba ni latu inasio tu unena nasio kana ilatu inonana nasio ni tukama release moke mambi kwika sindu ila mailite kwika na mbeza sia serikali sibo vaingwa kindu cha ngwi mambi lilie maundu wasu isu ni 90 days kindu kila kingine health andu maina uyiti no theusa sawa uyiti usu ni twalite kwithia twikata twalite kwambililia andu with the makwata mweani andu mena NHIF card lakini timbe anu wa wasathiko kanza ta wimundu moka wa thiki jabe uketu ngili maneli kana ngili manatatu na kadi izu nditonda kwikata kwanizia expense yesu mundula utatona na ukwachi wake ukethia emukave nundu serikali pembeza toumia corruption kethiabo na kindu cha katatu ni the rule of the law kana kwatia miao undu ya elite kwithie bwana kwatia miao ikanivia corruption na pe kindu kito wa chapter 4 cha Bill of Rights kana wailite kwithia wina kibu nye ona ni sisi andu na siasa mayasi ai yeah okay ni sawa so sindu izu na rule of the law wize kwithia sindu la siasa ni to katika constitution uto nonda byondo itawakigamba katiba ezu ni siania na siania ona liuzu ona chao sindu izu kania na wako sea katiba ethandu tona kwithia uta deal na consequences kana punishment nduka vunzi mweo ethandu kwenda kwithia we stay away we kalimia oni ethandu tona deal na consequences kana maundu alame wiki yao katika court then ikalamia oni Mheshimiwa nitwesika nabe uneni umwaki kamba akasia kana nikaba ulo ukona sense yasi ya kutea ikuyu kute ulo kunenga ikuyu yes umete kisioni cha Kitui Central Kitui kisio kila kisikanie kwithwa kina unyivu munene wa kibu na kwa sisi ndini walembe taitio kamba nitwonete kana kwina miunda minene miunda misio miunda minu lakini thinamu kamba na thinamu Kenya ni kibu wina mubango mwao kwa nina mubango first of all ni thank you kwa kwete si twezu kwa kwete kindu chunesa nundu we akamba twinonivu wa kibu niki nindi tunawoni yeyo
nikindu tuisikana ukamba kwi ukame na twaleile kwithia notongo iwako nivyo ukame kuma tene niki so kiu nicho kindu kila nina cheva nacho nundu nitwithi twetu yazio kivu tutindi ya ou kivu mara na tukithia notongo na kivu kile ya kwithia kitego eko sindu ino mbakasi wete once ethani si unindi kwikata kusolvewa now constitution ya elite ya Asia Bill of Rights chapter 4 wina wailite kwithia we onatima wathano ma politics kana ki siasa ningi watha mundu kindu wailite kwithia enengwe katika constitution ikwasi wailite kwithia nacho niki na kindu kimwe niki wu niki ninza yailite kwithia tebo na uitu wailite kwithia yote kwithia wimuseo ou nye kindu chambe undu nina mpango wa kwithia tutena kivu nikosa kindu kita equalization fund na nikathi kwa Commission of Revenue Allocation ni matavie na kindu chundi isiki leo tumewa katika devolution niki umatavie kana kwitu ukamba kwi ukame na kwi ilungu ti ukamba uonde kwi ilungu ila sialite kwithia si tengetwe sikewa ilungwino ni nzithia na ukame mwingi andu ni mothi na kivuki hivo twenda mbisa bingange na kilungu chu cha tengwa nesa wambi ya unena na andu meto Revenue Commission of Revenue Allocation tu siye kilungu chu tuasie kilungu kiki no kame mwingi twenda mbesa bingange tu no nengwe mbesa bingange ma sezika na kindu chu ni kiseo kindu chu ni chalite kwithia kivo na pe funding ita wa equalization fund ila kwethia na maundu mamu thembosu ma emergency methie mevo na mbesa isioka tukainza itima nzeo tukethia tutona actually boho zila sivo utona kwa siai isu ndio solve kibu nundu kibu tu inacho lakini wa boho waumia kibu water table ikata ikao there lakini ya there kibu kikathala win ukainza boho ile imwe ya kukumya kibu nelengi ya kutungia kibu strategically wize kwithia imwe ibaye kumwe kivu na kilengi kivu cha mbua kila chana angika kithi North kithi Indian Ocean kikoka pau katika second borehole technologies wiko katika ndingi na nungwa ni diaspora zindu izu ni nisi na umanyuzu ni wongo weta wa diaspora might kwa mboho ndikenzo emwe wenza mboho emwe wenzengi nikendo tungie kivu katika water table kila chekata kila wosa so nina mpango wa kivu kethe kwanza makeka out pia mwezi kindu kila out pia kigamba tukathamba nacho njina ngwe tusio kwa bako aku yes nani musese muroli kana nindini wa mbunge ya cheni twende kuwete movoa imwe kwa imwe kuma nyumbani ya mesa cheni cha movoni vamusini wa ilovi valainde muthanani wa omunthe twinake Jafeth Kaluya ni Musumbi ukite ende wa mwakani usitu twendete kana mwakani on matuko ni nana mwino suwa nana likana kana no kuigwa kana nwende kukwata amwe kati wa maundu ala wende kutalania nala ubangite kuika mwene ndi itina wake Amina kosa utongo itwende mheshimiwa yes kunyibu wa mugo yes nikindu kithitwe kimutolongania mwene ndi ba ya Kenya yes kwangelekanio tuikuniki live ndai vuthe vetu nitwonie kana andu nyana ni manabikiye kutiwa ni mathayo moke sio ni cha boni kuni kaundini ya Lamu itina wangalila ina makuite kukinya kitungu wiki mwena kila kinatetwe ni ikundi ya kiuma maiya Al-Shabaab na ikundi ni ndito jitolongania mugo wa ene ndi ma Kenya na ni watalania maundu watalania kiwu watalania wima wa mwe watalania unyibu wa mawe ya kisomo koti na maundu makoneti diaspora yes na maundu makoneti mugo ni kwithwa mugo no lazima withwa boboni kana maundu amasonge kwanzia lailite wina mubango mwao kwa anendi ma Kenya mamino kunenga utongo chapter 9 section 131E yasia Musumbi ni mundu ni kisio kana ni symbol ya mugo na that goes on wize kwithia na pe mugo kundu kwili wize kwithia twina unity nundu ve miwemwe twina communities yu kitasimena na mo kitana imweni domestic na pe international domestic mae manwa mati no menana ethani community let's say ni meekona na Asomali meekona na Muslim meekona na Christians meekona Kamba na ndi makona na maino teania sindu izu cia kwanangana kana tubomu twa mithemba President 131E iasia kana wisimbo ya mugo nye nikaete first 90 days nikaete andu
kisio chandu Kuma katika tribes sionde nuke ni tumeuanithia wendo mbeta Musumbi mweuanithia no undabie kana Musumbi mweuanithia ni masisi katika metho na tiyo community sisi oka communities na businesses nundu andu asumoka pamwe makakona wea na makoka regularly. Now, number 2, kui andu alama kuitwa tao shababu kana andu alame na mata kwende ya Kenya muo. Tukiethiwa na mipango itawa counter terrorism. More effective nundu tukethia tutona kwithia twina nikongela kindu kitawa counter surveillance. Wize kwithia twina informant prevention ni the best tiwa mundu wako no mbomu ukisioka yuanzie ku surround bandu buna asikale tukethia na higher increase counter terrorism measures withia ni mbingi maundu mataneka wa musuko mundu akithia evana withia ni tumana nito andu makasi nito na kwithia izu ilikilila katika ilaita wa bill of rights personal rights aiye nituka balance kwithia na personal rights na security ndio diloba nini mheshimiwa. Yes no kwata mbau itambia ya itasito sia KDF Kuma ndia Somalia na kutonga bandi ya Kenya kindu pe maundweli katika ngali kwesu na nigwenda wize kwithia andu nima sisia KDF be ni muthea KDF nundu wa kwiyumia kila muthenya na kwithia mwisisia kindu kila tuita danger kana hatari kila muthenya ivye tusembete kukoma na maunduni ya langi lakini nywe mwiyumetie mathayo menu ukethia no mathelele bau kila muthenya na muona ni kwasia thank you for serving kana ni asandi kwa kukuna weola mukunite nundu wa this country. Now mubango wa KDF inambililie yo wapangiwe vinda ya Kibaki na mheshimiwa ila kwa government ya Museto ni woma ndo asuma ambililie kwithia we na kindu juni very important kulika katika vita kana itasia kao ni as important as ondo ukuma ndo kila uni katika army ukasia ni nauma kauni na nina asioka ngali si round we aiye exit strategy no bakatu nika design mpango wita wa exit strategy neka na tuitia tukatia kukubwana hata tuthukume na government ya the new president ulone baatu ne onage banda diaspora nike ndandu methe kwithia mena issues bingi na diaspora na president wa nini famasho aneo baba Buffalo New York na tuneo nake kwa diaspora has done very good na nu kami the country so mwikethe mwina issues zia enda mundo umite diaspora after all 9 out of the 10 presidents zia Kenya Kenyatta wambe Kenyatta wakeli Kibaki Raila and wazumonze na chao ni diaspora almost 9 out of 10 presidents zia Kenya ni sia diaspora Kenya meka la Messi meka kwa zia diaspora this diaspora that ku exit strategy ni tukambililia mupango landa kuhiwenye dina wiwa exit strategy na nditeke ya muthe nomwe nika support exit strategy na exit strategy ndimine ya Kuma bukubyu tukatia itaila mbingi ikauma lakini tukatia itaimwe ila si ubukumana na maserikali ya langi itaila ingisi ya Africa with ni ma maintain peace na ni ma maintain the country until wize kwithia it can stand on its own. Somali ndi ready to stand on its own itena KDF kwa utuka design kindu kita wa exit strategy which is as important ta entry so tiki niko support Kuma lakini wize kwithia nitwatia itaimwe ila si umendeini chao mugo na makwatanite na ndile ingi mona ita wesu tuwitu twitwoka nundu Somali in a problem ni an African problem na affect ya Ethiopia ka affect ya kula Tanzania na kila bandu wange yes. Asante sana ndi mheshimiwa ni kwatia no niendeo na kwa nini niende kuibundisia maundu mekuma kwaku na ningi ni kwatia ni mubeani kwithwa kila muthenya na ile tethwa ndiswa makendo cheo. Thank you sana. Tusiokoba kwa kuingi mheshimiwa. Nuko na serikali ila ibo ya Jubilee itadokumite mwene ndundu vailite. Nye ni mwana siasa ulangwa sia ni na siasa sia kivabikanyo. Na siasa sia kwa siasa sia kwanangana. Ulani noonete katanga soma nesa katika ndi ya Kenya ni edhiwa we opposition kila mundu ni kwika sindu ila mdhuku edhani we Jubilee nasa baigi ndu kimana baigi ndu mekite na edha we nasa ukazi ya Jubilee ni patei lakini ndi mwana siasa wa muthembozu nundu ni genuine weka kindu kiseo nuwalite kuwa ni weka kindu kiseo kana edha ndu pikisye ukiwa ndu na pikisya nyini kwa serikali ya Jubilee pesi ndo yiki timwe
lakini sita naviki ya kiwango kila chalite SGR ine mubango museo wa kuambililia na ni kukata kana kunivya transportation speed kana maundu alama ilite kwithia maika na katika kuikalia miyo Mombasa na ukithia ni tu umekwata na tu amekwata haraka hithi ndukani kwa haraka na hithi ndukani kwa haraka tuikwata uchumi museo yesu ni nzio lakini cost ya SGR ine high. Yeah. Kwa onavalani maneki kindu kiseo lakini cost isu ya 347 billion ditona criticala kwa mipango ya future ikethia na project plan na if lot wa can we afford it that we don't know afford to you the course loans kana mikobo tutatona kwa yanizia hunibo banena issues no yukukita counter terrorism lakini nitwizi mekite viti la matona lakini viti la mekite timbe yani nutona kuvuku mondu utona lakini ugethia upala mwavicha tive yani uona bala wikite effort ni wongwasi nye effort ila nikia ikati beyond undu makwika na sindu imweto ase corruption you and waingi metu yesilikalini methe amena issues sia kanani matona kuso kuyanisia mipango ya corruption nye ndi mundu ina corruption ndi na political baggage kwa unye ni koka ni sweepete sindu Magufuli no ikitou Kagame ni wikitou ni sindu itoneka kila toni ndi kila kitawa kuyumya na wend kana political will wa kisiasa uzuni na uo na ndina mabaggage ala andwa ingi mena uo kwa corruption hii kauma ona economy hito ya idio ndo sindu 6% ya salary ya kuithi ana problem kwa unye ni mundu ni position sawa kumina sindu mwe kwende senzi nombe na ningo kulia enema Kenya manenge mwana 5 years ndino mwika americognize kana mwika onondo ite bwana ikethia ikindu kingi kindu cheni cheo. Mheshimiwa Tawi Mutongoi. Yes. Wiona mbaya mukamba elekele baiti na ukithi wa vena mwaniko byala makwete mba unasa na byala makwete mba ujubili you akamba nyeni ni manengete ndaya akamba ni athukumi maybe ti kwikala ndio kamba kula kuyukame ula wiko nzaila yiko kibuki tevo na ukiza kwithia no usomethie mwana undu na asomethie na sima kwa mai kwithi na undu tuthi na kwithia ng'ombe uyuka withi nuto na kwiko ni mundu wiviti kila akamba mo makwendekana ni utongoi muthingu munene muyani wize kwithia viti yesu menayo makanengwe kiwi makonwa undu makwika mawiyai piti yesu ni nene undu problem ilatu na in fact maundu maingi me Kenya ma Safaricom utona kuona man discoveries make it na kamba no usenge muno asia imaitu twendo mamblame kana twendo matula muti ni moma asia yechao ndongo imbinge uweza kwithia tu ndongo imbingi nyeko uni wonda kwenda kwe wae Kalonzo ningo zindana nake Kalonzo ndio zindana nake ni muna ni ngwasia ni brother wakwa na ningo munenge ndaya kila kibo Kalonzo esembata chao ta deputy president ni sembata president ko uno tu ipando tu komania ko akamba ni mailite kwithia ona Kenya nzima nikaamina sindu sita wa kingpin andu masa kwa ndongo na mipango na maundwala makwika as opposed nganiani wali to tutongoezia pabwana na pabwana aiye mundongo ya umila ya tunenge maundwala mailite kwithia meo tumanuve ningumakulia manenge mwana takamba nikenda wize kwithia nitwatata ondongo yingi na ningwiwa nino thingu na munenge mboya na mungwate mbau na ukamba uonde kila ulovungu wako ya wa mukamba la muzionu la wizi kwilitania na tina uzune tu mina na mukamba yoyote kuyanana na matatu alatu na momaki ukame na nini mungu anengwe tamu adhi anangania anengwengi adhi anangania akewa onga mekando ni wanengwe mwana waku wanangania ovasindu sia kuwinuke pama mwana waku. Hani mheshimiwa niona masa ama sembete ndili na nondo ni tu ndo likandeni wa mesa cheni cha mavomo ndo ni wa saa 3 niki uko na neiwe wailete kunyibwa ta Musumbi wa ndeno ndene osa kwa ni munene lawo kete no itunenge ndeto sia mudia kwa ni, alama tuloeli be ningu mutungia mudia andu alama eloelite kana mama sia isi kipindi kino kwa ngoya kwa ningu isilia nesa kana ndino ya Kenya no tumisensia na nye ni mwana wenu ndi vitwe nina kati mwana siasa kana alamwitawa career politicians makuka mwemukenga ni mwanzo medhisie newa matu
na thina soma nesa na mina kisomo chakwa na natethia andu manzingi Nigeria, United States na andu angi, lakini ninyo mwanzo omedhisie nenda mundunge muke mumuve tani Musumbi wenu nikenda ni munenge maumani na pitila nikite kundu kukote duniani muzima wize kwithia ni noka kwikia viti yesu ndikwenda esitwa ndikwenda mbesa ndikwenda kuka kwitu ikithio nene kana ulawita wa power ndikwenda sindu izu wenda no uni ngugu isitwa yako Jafeth Kaluyo kana Dr. Jeff Kaluyo maundu ala nikite na nathi mikitwe ni ngai, lakini kindu kila kwenda ngethi wandatona kusensia matayu menu na ngwiti kila mukengawe kila 5 years na atongoi mata kumya mawathani mo nye nithia ni makosani nundu ni nisu na ela mwaitu mwethia mutena bina na ela ana mwaitu youth mwethia mutatona bala mwabika nundu vizi we aibo kana bwa na utikwithia ni mwi ninona kwithia na kwati opportunities osibwa nondo, lakini mwethi wa mwina utwiku kana ukeza kwithia vizi we aibo na indi kwenda kuwa mundu lote vizi ti mundu mwi kunga mutethia na nibani mutethie ninathimiwe ni ngai ekatutumie manengo ala tunengetwe kana makili makiwia na nane maitu ninguka ngwatimba na mwimbo ya nikenda tuthukome mwana ngasenzi ya mathayo menu. Asante sana. Na ndi musese mwondalika na kanaje mbunge ya cheni kiwioni cha umundi valandi twethiwa nake Jafeth Kaluyo na ulawi na meama kwenda kukitia kivila cha upresident thini osakwani munene nilikana kana vati ya oilungu ya mithenya 38 na ndi tuivithi 11 ni kana ndi mwenende avikie kusakua ndongo ula kwenda. Karibu sana na ni utungia mvea mwanandi nundu wa kuumia nakuka na kunene na itundeni wa studio sito nitu ukito ibinda oisonga ngini kana tuende na kukunikila na kudhini mwondwa. Thank you so much. Asante sana. Hani musese mwondwa lilika na kana nizokethe jesi ongama mwondoni wa saa itatundhini wa mesa cheni cha mvo kwa uyu tutikiletu ambe ukunda kiuva nini tuwethi watu isiokethia na cheni cha mvo katikati wa maundu ange maingi otondo tuminite kukwalanilia kiwioni cha omundi.